Good evening, Ma'am Bokrumjari. Notice window ki dialogue meeting tabiri puna mapu taram na okchiri. Ngasi ki dialogue ki damak ta khana nenejana bi damak ta khana pukachari ba ko ki dialogue ki topic si new development around Manipur crisis. Tha tara manga henjilak laba ngasi leptana chatharak liba Manipur thoi ba irang asida Manipur gi miyam na wahang miyam am hangi tongan ba relief camp single leiraba akoi gi tangdu leita ba phangdraba yam na wana khangli ba internally displaced person singna karam badu mitta masa masa gi mayum da hanjinduna shanti leina tangdu leita na laigani haiba wahang simasu ngasi leptana hangi chatharak liba lep leita chatharak liba irang sigi manung da laiba ahung ba kaya development amasung solution purakpagi mai keda changchilak liba paring asida tongan ba hongba miyam amasu khoina ngasi ma ubuduna lay hai batare panbaya badi khoi tara thoi suba legislative assembly gi taruk suba session ngasi loisin khre hai ba session asidaida khoi gi tongan ba political party maru oina opposition gi party degi khoi gi work out tokhiba loidingai degi sigi ma form leire aduga hanagi ex MLA gi khoi gi yumda attack tarpagi magin pi laikidabagi UKLF ka aduga palenda recently khoi nongbai kano khuthokna bada kuki masen haiba tare in fact aduda koigi mi ahumari sikhibagi loina political solution purakna bagi matang da koigi Manipur ki chief minister koigi Diren A tongan ba koigi kuki NP CSO sing adugu political gi koigi MLA sing myam unaba khotpagi center gi pirak pathajaba sing gi mayam ama adugu loina na koigi zirivam gi peace sigi swagi area tongan ba laiba hom go mayam sigi Manipur gi crisis sigi development around sidaida laiba punamuk sigi matang da overall ina khana naina jana bidamang tang sigi tanja si laujaduna pukachaba dialogue ki topic ni hiram masida khana naina bda saruk yabina bidamang ta ku studio do hujileng sinduna lebiri basi kai khumna jariba panellists ahum di ahan bada ikai khumna jariba oza Yambem Laba President Good Governance Party loina na hanagi Manipur Human Rights Commission ge hogi chairperson jo ibiramba oza taramna okchiri loina election biribasi kai khumna jariba oza Professor Chinglen Maisnam Department of Economics Manipur University oza bustaram okchiri loina election biribasi kai khumna jariba oza chief editor Frontier Manipur Diren A Sadokpam oza basu notice window ki studio da taramna okchiri oza ahan bagi sai oza Chinglen lakjege oza khoi gi try and to ba akoigi Manipur Legislative Assembly ki taruk chuba session si sitting mapan leibasing solution kre hairi ba akoigi assembly se masidai sida tongan ba Manipur gi leidiba miyam praja mayam sina solution purakna ba irang asigi thoi basi waroi sina ma purak pangam na bedamakta sida kari solution kari rai tarak kadege karamba akoi keno la kadege do ngai dara kana mayam leibane habatare adubu akoigi lavakti ba haigadra kari haigadra akoigi opposition gi member manga walk out tawkiba akoi keno maru oina hujik thoiba irang sigi matang da prime minister da taksin nabagi damakta koina private member resolution ama lausi haiba wafam je pukalakpada reject tawkibadagi thokiba masidagi makha taba series of argument haiba tare mayam lae marak sidan loisin gre punna overall na handaki kanu assembly mifam sida koi prajami yamna pami ba sidagi lakani na khali ba kanu se kadai phokam se koina kanu tawba ngam ki na khali kamai thambini Surbala hanbun thamjaning base koi Parliament की session अदुग assembly की session अनि बचे या मरु है मरम दी मसी कोई debate तोंग न बगी ख्वाइदगी न कोई crucial है तारे तो कोई platform मने बको ख्वाइदे अवांग बथाकी अदु वारी प्लेटफॉर्म जो है बा और मागी legislative की role तोंगान बा मागी आइन सेमदुरिनी तोंगान बा legislations में आम मजदे दा कोई पुतुक कदुरिनी bill में आम कोई खनाबा मधु तो कोई pass होगा मधु एक ओलक बा मैं आम जी तौदुरी बने अदु कोई नंगसी खनरिबा मणिपुर की हुजिकी वाथुक सिमक्सु असेंबली सु पार्लियामेंट कान बा याबा मत नते नत्रा हाइदि अखोन हुजिक मोइन हुजिक हारिबा अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम दा से अखोना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले हेन शक्ति पीबी वाफम बाहरो नत्रगना मदुदगी अतोपा म बुहारो पुनमक्सी अखोगी पार्लियामेंट मसु असेंबली फाउदन याबा नते अना असेंबली मसु पार्लियामेंट की मरु बस याम जाउं लेबा हाइतारे अदि मसिदा कोई फाइनेंशियल रोल हाइबा मसु मुक लेरिबा मस्जिदा अंदर की बजट सेशन है तारे असेंबली सी बजट सेशन सी इचम चम बजट सेशन नते ममांग की इलेक्शन ममांग दुदा थंग लेगिबा बजट तुदी मागी सुमने की भोरो ने काउंट ने वो पुथुइदो सिदी फुल बजट की अदुगी पुथोपगी अदुगी सेशन मने अदु ngasi अरोइबन मिथिदैदा कोना मरुइना कोगी मागी जेंडर एक्टिविस्ट नसु ngairga lakiba जेंडर बजट सी अरोइबन मिथिदा पुथोकनी हाइबगी पाउसु ताकी अदु सबसाना कोई पुथोखिब्रा पुथोखिदब्रा हाइबदुमदी आई हुजिफोकी आगी खुतदी अदु लेजद्रे को asi amaruiba haitare aduna ngasagi khoigi budget session si masisu ya maruiba
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯇꯨꯋꯥꯔꯗꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁꯤꯡ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯦꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯊꯥ 13 ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯔꯆꯦꯖꯤꯡ ꯄꯋꯥꯔ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯄꯨꯕꯗꯁꯨ ꯄꯨꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯡꯖꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯈꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯀꯣ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯉꯥ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯝꯒ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣꯕꯤꯅꯁꯨ ꯅꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯖꯦꯠꯇꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯍꯧꯒꯗꯕ ꯅꯩꯅꯍꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯖꯦꯠꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯣꯔꯁꯥ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯂꯛ ꯄꯪꯊꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3रक ꯄꯪꯊꯕ ꯚꯣꯠ ꯃꯇꯝꯗ 5रक ꯄꯪꯊꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯊꯣꯝ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯨ ꯇꯧꯅꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯣ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯨꯗ MLA 19 ꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯍꯪꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯦꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ MLAs ꯏꯟ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ MPs ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯍꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯃꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯅꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯍꯟꯖꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅ ꯁꯤꯔꯦꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯡꯉꯤꯕ ꯍꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯥꯅꯤꯛ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯙꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯟꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯆꯪꯗꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯆꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯤ ꯍꯣꯔꯦꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗ ꯏꯔꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯍꯤꯗꯨ ꯍꯣꯗꯅ ꯂꯨꯞꯄꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯙꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕꯁꯨ ꯕꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗ ꯏꯔꯥꯛꯅꯕꯗꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯔꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯂꯣꯡꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ
aduna aina ahanbagi first round sida aina thamjaning basi koi hena phaba mayon amada lakpasini koi ni miyamna pamisi aduna hojik maki ona koi yamna immediate oi bai tare immediate aduga yamna farm step ama koi lobagi mami se masi itata da aduna masai matang sida aina thamjaning basi khwaidgi maru oi bidi hojik political gi oiba suma issue dadi political oiba solution natana atopa lambel si options leiteba aduga madugi thabak tudi madudi mapung oina responsibilities di lengang na togadamni madai duda akoi neina bagi mathau ta ina ham gi round thamjai yam nungai je za ta seng na maksu achum bani koi khanda ki thoi be irang ki da khunai lon che da senmit lon che sathi na so abune koi punna makse yam na phibam che lusil abune ozana su ji phaja phaja praman che bam pp ki putna lupina ga da phibam da leira bani koi na matang jana khongthang jala hauda ga yam nungai je ai ani su be se oza Yambem oza da lak jaga duine oza lak chinge da hujik mamang dai hape so highlight tau jiki ba ngasi gi maru nei na ga dori ba hujiki crisis thoiba hujik thoiba development around Manipur crisis gi da koi gi samlapa video footage am khaktang ai hanam thaja gi simtang miteng tamina se Tara mga henjilak Manipuri crisis asida irang asigi waroshin purokpa ngamdabagi khoirang khosaung naraba miyamna wahang kaya hangli relic game da sedang duna leiriba miyamna karamo matamda masagi mayumda hangedage haiba wahang asi ngasi sho hangli leiriba crisis asigu mari neinaba anoba development sing amadi waroshin amagi paringda lakdiba ohongba kaya su leiri panba yai ngarang Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Munsuk Mandaviana Imphal da lakamduna Manipur gi luchingba sing amadi Chuchanpurda chatkiba khongchet panba yai United Kuki Liberation Fund UKLF amadi village volunteers singi marakta nongmai kapnabada mioi mari sikibagi thodok leiri hanagi MLA yumthang hawki kiloina bi bongge attack lekhidre haiba paw asishu anoba thodok omo ina leiri taragini thoi shoba Manipur Legislative Assembly gi floor da Manipur gi Chief Minister na Peace Initiative oina Kuki MLA sing CSO sing unaki bi wapam panki political solution ama laknabagi damak kanna honari haiba wafam su thangki marak asida Kuki singe apex body mo iriba Kuki in pina Manipur lenga ka wari shanana bagi firep leite union territory ki demand natana warushin proper yaro heba wafam sing makoi ki press no ki khudang da thamkre Manipur gi miyamna tha taraga manga helaklaba crisis asigi warushin gi asa chaung na thajaba thamkiba taragan thoi shubo Manipur Legislative Assembly gi taruk shubo session ngasi loikhre miyam gi asa sing adu kadai fawa assembly session asidagi phangba ngumkhibage haibadu madi yengminaba tari ayo Yambem Laba lak chige ki matang segi ai Union Minister of Youth Affairs and Sports ki na kano da la ambai gi se Mansuk Mandaviana for 2 days ki la ambai khongcha sigi matang da focus tawjara kanda akoi gi national gi sports university si probably 2000 akoi gi 25 ki October fawba gi manung ki sanga ba ya ba gi sanga na ba gi thaja be thaname na Chanpur chat ki ba Loktak ta set ki ba Chief Minister Governor masung official sing unabagi ofam sing leide maroin ikhang khangau dana koina irang ki tholak padege mang da so koi gi energy MP Bimol Professor Bimol akoi jamna su lak tabagi minister sing kai ka lak pagi changke su kyam wali meeting changhaning bagi lak ofam sing ku tham gi be leiram ni khangau dana yam tang na lak patan ja haiba tare ko union minister na lak pa sida Chanpur da chat ki maroina koina masi kamain yeng bayai na nei na bayai habadi sports ki related oi bahai tare maru oina di akoina Chanpur da di tum development gi wa pa khala pa khokat pe gi thodok ngasi gi mami ta badi ude aduna apun ikhang khangu da sai matang da koina ponani khak ningsing baya ba se prime minister gi 100 days gi program da su dum phanam haujin khrabni loina na Amit Shah na hai gi basi tarik 13 sei da home minister Amit Shah tham gi basi masida di akoi kari gumba ma di uba phangani hai bagi thaja bra tham gi ni loina na koi gi chap chana tarik 13 sei da union home minister kano union minister of youth Affairs and Sports leng birakpani ad magi handaki Manipur gi khongcha sida koina nungda kari paujel na traga artha pubani na kon yeng bayai masi kari expect to bayai magi khongcha seja okay hojiki buneno Minister of State for Official Cabinet na the Country Youth Affairs and Paisa mai maming du kari ba Mansuk Mandabia okay ma di khang dia daga ma gi mamang da leiramba Himachal lika ma amuhana sports ministry half 3 se aina article mi igi statement da by chancellor who half kari gi no aina kari ngai ri no aina moi keno tawre search committee thadu e adegi selection process haure mi tariet keno screen down tawre tariet si interview loin lo ga hujuba haidok ti kari gi no ai bada magi English adi palm grease da uga kono sai gi butter thak pa to ngai ba gi ra ai na
यामे सीदु यामे मोय ngangnari se adugi raina okay sport university mana 25 to loine hari se yam phari adubu national sport university se horpudagi yam nangna sum follow tong lakse yan ham do prime minister modi lak aga sanga jatra hungine haibagi nama da lupa kru manga ne pura khapkhris okay madu khapkhris si matamnu da union minister secretary of sport youth affairs and sports acting vice chancellor ma in charge oiraga tawrambane masi kamai tawgeda kautruk manakda chingaman tiam thoga ground nama semaga aruda modi gi was kanu tawni haina magi inaugural function jadu pangthokane 5 crore si tawre adudagi tawgibana long samam gi cricket ground du tawre asoma kan bill 5 crore se mukai rame kai bagi photo se kari lam ge da pw na sema ground ma utlaga madu thagalame ba aru thagalam se masi ki mo high level body ne mo executive body ge da kanu da adu pu thorak pada si thika se kana da pi gi ge hangnar pane asigi tender notice inviting tenders and kam kan thok ge thika se kana da pi gi ge na hangba hanguba maite nu pam le rame matam nu di puri project director wena mai tinu was extend or khidre bako ani su bada majai in stage pen ni iraga mathang i bidagi prime minister office i bidagi cbi na case amadi is tawra bani see national sports university sangha was up to a 4 start hai bako 100 meters da 1 2 3 go hai de 1 2 lok da phanlong se magi pai pot to rok pagi pot na am song na lady adiga asidis da kapnari ba khunari ba sin singi wa patang na dima chalaga gamaga de kokruk chalu so dana yeng so ba he should have gone to kokruk harwa khel chalaga chakada bani Sri Govindas pura chakada bani Manipur gi European sports minister okay so ma kan da tawri sina moi khelo india kari ga tawraga royingi nupa mu bu kaya king rupa mu royingi ko soina hapsalamene okay kaya king the haiba the football sana ba ibnu pa mo hockey ki ko so ha pangam le ba ne ba sai kanam khaim hai de na thole bai ngam ben taw ni adu ge pot ama song na dum mami ta ge bani adu ga prime minister modi ngai ba si samuel beckett ni ramba waiting for godu na no velam ne adu ge type godu se ngai nga ama hai kana ngai na godu ngai na ma hai godu ngai na waiting for godu ai ba du pot ni adingarang na hansu assembly da MLA na hai gi thai mai ti wai paurom le bau sing oina aina bau sing se mai ti actual le gi ba boxer amne ba mai left hook sam powerful ba bau sing ya de mai india de mi am ga thina ba da bau sing oina la khine bau sing oina la khine bau sing oina la thana bau sing se no kok to gi pu am le ko aduna what we expecting from the prime minister for him is to come see for himself talk to the people kuki no mete no atrese karigi no na union territory demand to kai de adu mete halaga mo phangne se kari wakhan nei no se hangbe ai ko re kuki mete no su karigi no kuki gi mayum thugai bu khugai bu kai no hai ba sing kuki na budi thugai ga so sam bu mete su dum thugai ba sai da thugai de ga hai ba ro ko this is a fact ali kuki ne le ma mi yu mam no ko pai tau gra hanjan na ba approachment gi ground ma leiti habako side ani se unaraga kada nang na nuwa chese kari gino aina nuwa chese kari gino haina raga nuwa tabne sini haina raga di madugi some ground of adu yana se haibagi nate nuwa chese kari no haina hangna bam sang habako that I think it can only happen at the prime minister's level aduga kuki in Manipur na akoi union territory dimana ta di koi tawya ro NSA na am na suji governing the constitution reflect yaw de ko sugya ya ro so sai kun manga kun truk sun wari sala ine ko otherwise sabi ready libra adu ready for another long protracted struggle mai kuki home na isi kuki union territory phang basira these are questions that needs to be asked adu hang basi hang na basu laitre wari sana na ground nam su laitre wari sana ba yaw ro mi myam singdu han na khoto na yam tong na gre adin han amu jiri da kasada sana ru bu wari tu su
amu tan thoi ko thoi amu tong nari se sini there is kanana kan control to hino so kaim khangri nobody knows who's in charge sai tare ko underground or ga so underground ki command headquarters and general headquarters and command headquarters general headquarters ne yad ga command headquarters laga this no bagi structure am dile he ba adu structure su yaw do ma le su tong nari po sa angam ba apang paina ga thom ba po am dile ris वीडियो मरक्ता कनो मचाम त पुखचगे जा हुजिके अखोइगी स्पोर्ट्स मिनिस्टर लाकपगी मतंग से होय मनुंग द करी वारी सानाखिबनो करंबा कनो तोंग हाइबदुदी माइगे अखोइगी संगा बखोत पैसना तना थोदोकपा नुंगी कनो दे खंगदे मसी करी बहन थोकसे कोइना कमाइ पुबय हाइरिबा कनो सिंगसिगा अमित शाहना थमकिबा वाफम अदगिदी ओइरे इबा मयाम सेंटर देगी शांति पुरकनबगी सुवरी सानानबगी होटनरी खोलेना चिप मिनिस्टर मसानो थमकिबसे करी रिफ्लेक्ट तवेन उबि मागे हतके खोंगसे से इज स्पोर्ट्स की batang laira political agenda me au laira home ministry Amit Shah ki representative o laira hai to kaim ta khangde we don't know you don't know I don't think the honorable chief minister knows also mam lai hikin ka so jambu chali do kai do chali no khoga dam gi mokhole bi ising da water sports facility hangne ni yeng chali ra stadium am so samro sane ni yeng chali ra natraga ada lai ro refugee mem no una besal ira ma gi pai portfolio du agenda ga de kanem ta am ta chungsan da ba gi pot am ui he ba du wa da ni da yam nungai je za ai mathang se jadiren da mulak chege za khoi gi hojiki kano gi political solution purak gi matang che chief minister nam san su thamba se khoi gi mang da kuki gi MLA sing unaki ba CSO sing adagidi khoi gi central kano na government of India na kuki ga khoi gi phamina ra kan da wari sanana ba sing sin ba makha tarak ba sing du sin gene habinu chingba akan ba mideng chang bagi wafam se mayam adum thammi mamang sudum assembly gi mamang sudum phongdo kibla so wafam mayam ma santi purak gi matang ki di chief minister mayam थंबी खरे हाइब तारे मैम कन्न होटनरी अवांग थाकी कनो यावरकान पुरक्नबगी हाइबन चिंग मैम लेरी तौबतब अखोगी कनोगी कांगबुदगे कुगी इनपीगे हाइब तारे पीस टॉक की कनो से रिजेक्ट तौरप वफम लेखरे यूनियन टेरिटोरी की नतना हाइब ओडिशा नारु हाइबगी पोट कनो सिमसु लेरे स्वा एरियास द कमाइन थंबिनिगे ओजा सुरबला इंटरेस्टिंग way ओजा गिसु दगी ओजा लाब गिसु हंदकी कनो सिदा इक्विक्वी दनो को CM गी some sort of a offer ni peace talk to जे हाइबगी कनो मा move अमा तो बसिदा cooking पिना माइगी reaction न पी reaction जे करम बनोइदा outrightly reject तो बाहाई तारे अदमाने reject तो रिसे करम मोंग तो रखुना हाइबदा justice and reconciliation later गाइदा talk है meaningless ni हाइबगी in as many words ni मोइन हाइजे को the justice later di kamain to na reconciliation lay do no and justice is first important ne and the justice se kaino na muni ka di hoji cooking bigi wording the komoi on wording the sai labna su tamo labna su sai pan bigi ba haidi demand for kind of union territory with legislative assembly status never which basically means which say another level of conflict say heightened doma level if you remember if all of us remember ko horpase separate administration and horpane when the war began when was the war and hainariba hojiki loktuna dana ikheng laina dana bloodshed to dana mi sina dana moiram dazu hadi kuki jogi group dasu adagi khoigi piti purki site dasu ko sina dana khoigi asokpan yong victims mayam leidana to matak sida akhoina at least sense of justice to pallabdi ko hadi how can you jump one sense of justice from another sense of justice है देखो internally displaced people में हम लेरी मोई जैसे मैं उम्दा हन्बंग उम्दा न लेरी अदुगी हन्ना बखोन्ना बदसु is a kind of a seeking for justice never but justice से ना मोई ना हिजी cooking पिन हाइरे बा justice and reconciliation से justice प्रोक्त दी पूरो हैरक अंदा the only justice that they are seeking seems to be ऐसेगी demand for union territory with legislative assembly status hai never other the current justice no hai baze I think one needs to ponder think loud or crack something that needs to be decoded over what karino import or is haiba am important of port am hairiba and more the sense of justice that is it inclusive of displaced people or moi gi desu moi deri cookie jogi group desu moi desu victims ma'am lei akhoi desu akhoi meiti gi desu victims ma'am lei ri ko victims in justice hana porak padura adu porak padol leitradi
talk to haira adu di natre kaino that was not outrightly my kano spell out to deva. Then last thing the condition to the now they are demanding kano ne adu nai ngai to upgrade to khole have ne separate administration degi union territory with the legislative assembly status phang bhai se upgrade or ineba. This basically means kaino haibada hoi akhoi chief minister na akhoi chief minister the people na elected oiba chief ministers na offer ma pi base moi gi area of intervention je sum khuzale haibane ba kaino da negotiable oibane na khalam ba por khara zu non negotiable oiba por khara da la ya ba negotiate to yadre haibaga manara ka doine ba because under no circumstances or under any circumstances I don't think government of Manipur huzili ribalengak sina ko chief minister Diren A Sadokpam pai ribalengak sina mana lead to na pai ribalengak sina union territory with legislative assembly p ni habadi I don't think government of Manipur will not endorse it. Likewise CSOs oibalai public moods oibai ko taking both Meitei as a fruit, then Naga fruit like Nako. See, ma'am, the current form of unitary status has the I think there's going to be more contradictions and more non-negotiable Kanoiba stays there. I think it's going to enlarge further. Habidi city Tyson Nabu or the Bagi Potama, like Amana, widen the gaps. Amana saw on a widen or a pagi depends or a pagi can omla or is depending or abadi. Now what do we do? Habagi Potam Laeva. And a sense of justice and sense of reconciliation say a public fora da satlakanda justice haizikaino justice for the victims la justice for nasagi political demand phangkana justice phange haiduira natraga huji akhina khwaidagi maru oibadi displaced persons leiriba internally displaced person oi ma'am si moi moigi mem da handana moi gi pongna pham mayum da leidana ko moi justice pi dana compensation ni khangde some sort of arrangement ma to haibaje I think hoigi MP na zu angom sab bimol na su ko hoigi inner Manipur parliamentary constituency MP na zu on the floor of the parliament as pukhat pawari ni aduna video zana to pa side am tang related on pusin jaw gyo ko gi huji miyam na haibase militant singa government ne kadobagi ori shana ga dori bano mathau tabra haibo khang dum toina dum hangi haiba tare mayam asi anobam dum oidre loinan handaki manip kanogi chief minister gi peace talk ki kano si ko gi proposal si yamna mak kuki inpine reject rakhiba man thangat kiba peace talk ki proposal si yamna bang adum akoi dakar oi kaina khanba kamai jing bining jaside I think Lainga Haizeko, in some sense, my intervention like the precisely because of the adugi logic to Nako. Heidi Mogi Su suspension of operation signed to Nigada was a Labazan Kangani, like with the territorial integrity of Manipur, Cairo Hene Iri never signed over the Ko. Territorial integrity of Manipur say they are not against it, and all the signatories to the Kanone Asagi suspension of operation the EVZ. Adu this administration yaudriko demand autonomous administration haineba. So if you look at how semantics ko simple meaning political meanings of the terms used in all this lakomatam dadi there is a very murky or rather murkier and murkiest or kadaba issue mayam unfold or ebazi. And CZ is not a simple rejection nateba. If you read between the lines, I think they have said much more high quantum leap have say autonomous key can do demand or separate administration upgrade some never independent country also one station that is where adu lakpa area primarily in internal dynamics is there a possible external dynamics when geopolitics kind of weightage but if New Delhi had been so silent, which is lazy. I think more time to time no worry me, but is just reply for reply's sake never. I don't think any substance Yawapot Natena and Kanzi personal view the go. Okay. Aduna I Kanoga point Namtan Haizage. Aduna Kayumba I highly suspect mine is just a conjecture highly suspect New Delhi silence is I think deliberate silence. I think they already have something in plan. So I think something is going to roll out of New Delhi neighbor.
अदुबु अखोगी कनोसे मणिपुर की इश्यूसिंग से नेशनल लेवल दा हाइदी एट द लेवल ऑफ public discourse दा hijack to किदन वरी मो एरे को but I think New Delhi definitely knows aduna ID खुजिक से मीन हाको मतम दा why don't we ask the home ministry, why don't we ask the PMO or Rahul Gandhi na on the floor of the parliament the haido India is ruled by 6 characters like 6 people and hire any honorable kano prime minister or kanda Home Minister Amit Shah kind of maming pale A1 A2 when pangkalaiba Ajit Doval maming bolokhala ineba who is basically means even the oppositions already suspect certain amount of kar haitare akhoi gi maiti phurup ani gi hetang lotuna raga khana bana tabida ikheng ta nabida na tabida ko there is a third party, fourth party, fifth party ma'am kan mukut hingzilakpagi pot ama laibra haise I think is this a conjectures but is a blindly believing to conjectures nate yeah silence is golden not the thunderous silence yeah it's a thunderous silence and it speaks volumes I mean am chauna masida kano something I know big juggernaut roll out to ko male New Delhi oza gyam phazaba opinion observation thambi dai mathang se ani subround gi se oza Chinglen da lakjige oza khoi gi ngarang hanji khoi gi palian da UKL elep ka kano ka kamna ki bagi village defense fu kano kangbu ga moi kapna badami ani hum si gi mamang ga so koi German hat ki bagi si gi leire kangpu pi gi recently am leire ado sidai da amo akhoi gi cycle gi sidai ex MLA yam thong haukip ki mai gi kano torom mai gi vibe se akhoi gi bombo khai badi gi leite bagi matang se mamung leire haba tare sai matang ki da koina lak pulap akhoi na overall namtang akhoi na yeng ba ya ba si thadau versus cookie gi leire aduga akhoi recently UKL LF aduga amok kano gi BBC si gi pot se amung leire aduga mi ani hum si bagi ofam si mung leire haba tare ado si moi gi marakta haba sugumba pot ama kak thoglak pagi pot ama smai lak pa se masi kari no halak pa janu kai de lak pono haba si masu ni ngai loina na amuk akhoi gi hana gi XMLA gi pi leite bagi matang si mamung leire aduga akhoi na saida amtang kano amtang gi thamba ya bas mi deng ama hana gi SMLA si amtang haukip si mamang ga su atop atop tonga tonga ta sim case atum chena bagi akhoi na khabar da ka su dum ukhrabani se kano taw ki bagi second MR gi maruina khulai sing me amang khot pegi da chena bagi khoi gi militant singa militant singa mari leina be involvement lei habegi me amna wa wa law na ngang ki ba pot me amam su lei haba tare sigum bagi involvement me amna su ma su dum yawba anda handak series of la iba si gi manung internal magi conflict hai gadra su maina la iba kano mayam se masi karamani yeng be kari meeting thambe sidi mana lawri ba chatli ba lambel se masi masa mathanda ko gi magi destruction gi lambel hai tare ko sigi lambel sigi kuthang da moina pami ba apamba singdu phangani haibasi ai thazadabada natana mamang da thoki ba thodok mayam da su si Manipur ka kiwanati suma yamna sectarian oiba ko suma yamna ko gi magi identity politics da magi junin oiba magi politics tum tongna ba lei ko magi junin oiba demand adu yamna sectarian oina yamna divisive oina machet makai ta bagi da changhin gi besidi masidi magi chatli ba lambel masamak tu da masagi momom tokse bagi lambel sina lambel da taraga luisin besina ayamane ba se khone dum khangne ba sigi yamna wang na muk chong na par kan da khoi ne gari ba magi fruit na maroi de haidra madugi magi fruit ta gi khan ba da magi tawgi ba khoi gi Hitler se si itihas ki 10 bin de sang dum lui sang ge dune natra ko ma se khoi gi duk thamai tha da na khoi ke su la na te adna ngasagi khoi kai matam da di luching ba su mong ta tra ga di magi sorok ta magi muti si sarga mai cha ki ba adung ba luching ba mayam su lei adu amarom da na khoi karm ba luching ba khoi hai lei katana sibana na le ba magi sina hing ba hai tare ko adung ba luching ba mayam su lei adu ba moine lori ba sigi yamna sector yan oi ba yamna device boy ba adu ga masida arms yor mi ko yamna violent oi ba su makal gi ethnic ki yam sathi ba politics di masidi masa matanda matom ta khoi gi magi chali ba lambel se symmetry do si gutang da scenery u bi dei thinga de ba ana lori ba lamben di symmetry ki lambel ne ba ko adu dum thorakini mayam thorakini adu aina simu sai janingi madudi lauri ba kholauk se haidi Manipur dagi tongan ba magi union territory gi waga hairi ba koli ba punamak sidi magi yamna sectarian oi ba dum elite khragi id slogan ne lawai ba masses tadi madugi slogan ji leibagi mami ta de hauji su ta de ba mamdi akoi aki ba leiba duna moi wang amang mam dabdi ai manamdi ngasagi akoi ne khange na ko koi gun hood mayam ma mihut har ga koi gun hood adagi koi adu mang tu oiram ni ngasagi
gan mayam dagi marak tu dadi koi wang basi ngam drabane ba aduna koi na chingda lisang china matam sang na koi gi magi gan tantra gi mota gan tantra gi posi leraki basi su masida mating yam chong pangi nei di admai tam ninge adu aina lakchaning ba amakhakti karino haida hojiki haida tokhai tabagi pose masigi matang lakpa matam da masi makoi na an manate Manipur da sigi koi mawang chatu sumyam thokre ko sungba tanja hek lakpa matam da aina simide hajaningi madudi Manipur gi sigi territorial integrity natraga ngamkhai natraga apun system kaina na ba honor pa matam da koi gi Manipur gi manung amasung mapan da leiba sigi solidarity se masi yam chong na fangi masi yam chong na fangi akoi ceasefire gi matam da so koi na ugre ba ko ai isamaksu adum mapanda chatkiba mayam yawre si matam steda ado masteda parliament ki manu amasu mapan ji handaki suzinati mamang dasu koi Manipur law Nepal supersidulda janbagi wafum leigre natra mastasu Manipur gi damutani haiba matam dadi koina haiba ani mayam se hekta koi gi Manipur gi kari ba mihutu dagi mapan gi kari ba mihuna hana songthuaga mayam dagi koi signature gi koi campaign tori ne hadi MP samaga chani ga tram panore male madugi sahi khomba se Manipuri law Nepal supersidul chan ga tamni haibagi sahi khomba teida sahi ato topa MP sing south gi MP dagi maruna koi Bengal gi MP sing masi mona songthoktana sahi ga se khomba se koi tan chatle noi Mahabharata ga sita sari bani pi ga songthoktana sain tawrim deba ko sigi se adu Manipur harba matam stati ngasagi Manipur gi damukta madugi damukta lepasidi ngasagi Manipur gi koi manung da lebedana te koi mapan da lebena su chap chana lepasidi mamang da loan gi matam do ero adu gi ceasefire gi matam do ero adu loina na koi apas fa gi matang sida ero masi koi yamna chawna solidarity fangi ba amane ba koi gi se aduna madugi ororoi da ba koi gi mangla na mata sagalakan da masagi masa matom da koi gi masagi it shows koi gi karo haitare sis of its own destruction haibedo adugi lambian du ne ba sigi changisti aduga amana ai amasu haijage koi election mamang da Amit Sana lakpa matam April thawarang wani na khalle matuda lakpa matam da Amit Sana lokthom basi kari hai no one has a guts to say divide Manipur haiba mati haramda ado akoi gi matam da koko mina salu matam da su matu har ki ba mali ado Manipur se akoi gi masi thugai ba ngamba sakti mata na thugai ba ngam haibi lon du ni na tamise ado gi yamna mayak sengna potsi thamba ma change ba ado amana akoi wari sabai ji santi gi wagera amagi wagera to ai da maru tok ai maru ai ado tok tu akoi battlefield da nomai maru na natraga na koi sniper na natraga na koi gi sigi rocket launcher na asaba ya roeba natra ado regadi ada adu da ne koi na terrorism gi wa hairi se terrorism is kai da to natra ado sigi akoi gi tok ai si yaudana koi solution gi lambel du leite ba adu di mai gi tongan ton ba magi diplomatic channel mem sina bai du di madu da inga sa ju haja gre political issues ti political dialogue na lusin ba khona ga damni adu political dialogue to condition yaurga sana ba political dialogue si tongna de unconditional wena sana ga damni adu yadra yadabi thok ba to tare adu ni lenga khai ji adu ne ba adu lenga kamagi magi proactive intervention se handaki Manipur gi matang stadi mapungda ai de hinong makong dagi yamne na ai expect of de hek from the akoi start of the kan haitare asigi yo irang se thok pa numite gi day 1 dagi ai gi thamjaba dadi hui ngaur de koi hubu thi gadamni huibu du koi chingdon da phamboi nai di ujade ai gi motadi huibu du de koi gi Delhi da phami nai du maijei bako aduna akoi gi magi lebham se koi gi magi solution lakpam mapung da hojik lai riba film tadi akoi Delhi da koi gi meng je dum thamba chumme ba aduna mu parliament se de India gi parliament da pithibi pomani yangai ne hadi adigi amana koi parliament koi khangre modi na matam amada koi gi laudna toramba mayam du ngaji handakti koi gi Manipur habise silai ne natra Manipur habise na modi de na popular oi khalai ne aduna ngasagi silence is golden nai do silence is golden gi period manung du dani hojik magi hekta koi gi phalang da leitumna thombada karaba adi opposition di ngasagi maming bokta da matam amada ngasagi MP ni mangrim ne adusu inner dai da nate outer dai mangim ne ba ko aduna masi mangi basi ngasagi silence sum sangjal agadi Manipur khakta natana tai mafam da su masi asoba impact si laktana hojik akoi ure dana ko masi Manipur impact yaudi habi aponte ba aduna aina thamjani di hena masi sangdo inge di akoi gi magi lengak ta mangja basina khilakadoi ne ba aduna madugi akoi gi masi mangja dana ba madu karma makal gi diplomacy karma makal gi akoi gi diplomatic channel ma'am sina ge du di madudi lengak ta leire ba adage si matang da ayam ga zo haje ge khoi toksi ai di heka khoi day 1 dagi ai di aina khangjaba kangbu singda ayam toina ai pau thajai madudi akoi gi all party
meeting kind of labor. The stakeholders membership meetings a quite a quite out than a Yaringi Kogi Mapan Toga, quite loud Congress in the table. I did election gi more Tahitaren. State of Kogi Launa Kona than a Kogi Towa, see Kogi no idea. Nasagi Maduna Kogi Hena Kana Purpoi Mota Kogi Mangzabane am Hill is a queen Kangabaneva. And Yaringi Kogi Sigi Magi Manipur Toy being Sagi to Luxity. Yaringi ruling some opposition see Yaringi Kogi Magi Maki let not Kogi Long Vasiki Mots data Magi can solo salom the Lang never get Taxi Tawasi Mapung the Kogi Langaki rules. I'm sorry. And a toina unaradi. Me is a Kogi sound of so 100 even a track. I don't know. I all party meetings issue, Matam the Yamkan Hizay, the Luna Koi, and among us Hizaning, Matamamata Manipuri highway see Luther's Mam, Luther Mamgi, my con on the lady, my hub on the wine question and no more than a so parallel economy metaurin. Matam the highway see Luther Singna, Nasagi, Langak Pai with Pakalapa, Matamamata, Lishang Sina, Magi Ben Blocket or Matam State. Matam to the Kogi Highway Protection Force the Buena, Matam to the Kogi all party delegation, Matsat level later. Masi 2002 or Remini Kale. The Harish the Matam State the Kogi Prime Minister, Bas by Oy, the Home Minister at Bani in Oy. Although appointment Lobaga couldn't appear. Matam the Kogi Prime Minister Bas by the Iconomani Natrapa, Madi Yam Tongale. Why am Gangde, Adu Madi Tabak Karahera Tazaba, Adu Koi Mayamasu Yamikakuna woman. Although Unabagi matam pibato. Madudagi Hinang Kalagabo Han, man of Pamaga, I didn't let them. I couldn't mount the Pishin Gadava memorandum, they drapsi, I got quite a mobizo, Ibanida, Sinadana, a quite a Taurita, Kona Plesta, Masin numbing age data, a quite Unava Hore, La Oy, and a quite Rokivo. I did Unavas data Kogi, Kriani, Sahi Amaga Makai, Amaga Changbenativa, a quickie. Magi Unabagi matam piri to do Kalamazi Han, Ngargalerame. Other Wari Horumdi, a quite lapa. Ngargalerame boko yang sijanedo adi akoy ni nasang mo matam duda azwari horozi haraga hoy boko aduna ina thamjaningi di akoy masagi unaba adi dialogue to baisi parliamentary democracy da ganatra chatpa lebak tadi masi mayam maru hoy natra aduga masi map ta lebe dudi map ta leidana yamna violence yam thajadana madom da changjalaktana violence isam cham nataba hekta khogi war like ki film ta leragadi madu toriba kambutudi masana madudi act of terrorism ne yana fanatical act of terror guide aduneba ana masi matam chana lution by si masi lengaki matho oidra ko aduna mada duda khogi magi proactive intervention ma center na mapung da tobu hai basa amit sana manipur da me thada mamangi thada lakiba matam da ai isagi market gi face to face unazam matam da ai yana na thamja basa proactive intervention ama center na tobu adu loina na miam da leriba trust ki chawr ba deficit se haidi kogi even na kogi magi Assam Rifles the kang de man leiriba trust ki deficit masi kokna ba ama hana confidence building ki measures lokha piu hana shanti ki wapam tu tamdring da pre condition hai tare prerequisite to peace se masi sine na aina dumai na thamjagi basu leijagi ba aina thamjani gi di punamak se magi political issue hai bani na magi political dialogue adu political intervention political initiative hai bidi madudi adu mathok dai madugi chap chaba masa ama udaba se masi nuai ta bani amani ne thamjai yam nuai je za akogi tasengnamak waroi sense dum koi center da gino jan chum haibi ri su sang thara ga de dum sidai hena sang thara ko se hena awa ba dum oirak turi bani awa ba ha pa de oirak dui ne duna yam tuna intervention se tawra kanda waroi sen purak pai kan dum yam namak tangai fadram ne ai oza lab dam lak chi go za koi gi marak sai da huji huji se mamang gi de han hana koi biometric law re kholen tawra kan sai khatang kan taw jara kanda illegal immigrant gi matang se sai geopolitics ki da katang naksila kanda hai batare si gi sai da sing koi na manga muk samai na khandu ga lai de khara hen around sai da hai matung da recently lising taraga something kara hen bai asidam mayam yam hen galak padagi si possible laire who knows akoina officially smile lo bosina taba matai da sung leram kini leram hai basim so akoina hai bangam poti oidri sei mu hen leram khidra hai basi suduna illegal immigrant gi wathok si ko gi Myanmar rom dagi dana tan handai ki saung thoi ba Bangladesh som dai so achau irang am horok pasai da ko gi achau ba impact ama lakadra amna ko jiri ba ma dagi farjol daga si ko gi district night curfew sing sakai gi me kai thamba khot pa gi ofam sumam lai sai matang ki da illegal immigrant gi se achau ofam ama mukka lakadra ka hai bagi ama ano ba mabuk lakadra hai bagi si sudum khangdari ha bata swai matang di kamai tham pining usa okay illegal immigrants hai the foreigners movement call ya 1980 81 da m scope anam le me to me adigi moi soi gi sina
agreement to kano go soi tong chief minister ge soi tong okay chief minister soi tor de nang jaga se nang kangju nang naming de palab ne and hire su ai he can say that order the revenue commissioner on top order from the with them so that was the only mistake with these boys made then em suel em sco em 1994 the amu revived the forest movements okay adu da yam pasan yaw yaw ri si kai dong de madu agreement se soi tong na ba si matam de governor general bk na ai nam le me ma se sipai ne na coming operation tawra ka dran ma am pa khan na ka lambi tong se ma ga to ti sing ta la ga sa gi lambi ta ga mai tha lak ba gi pot ba ma am chong to me ba okay now em su ga negotiate to sai to bi lo en hai ai to re moi la ni matam nu da em su president em se moi la technically just to know mind because I know was ma college su sa tro ga ma da listing da ma se okay da ina Muilal presidents rule labani na Noiga government Manipur government ga so in to report say it 10,000 pounds to an agreement with the government of India because right now the government of India is ruling Manipur right now okay right okay I know sir your presence is required in the signing and hire how can I be present I am the head of the state but sir there is a dichotomy I have to go. You are the head of the state representing the constitution of India and Manipur, but you are also the head of the government because there is president's rule in Manipur right now. And head of the state, but you are also head of the government. Chief Minister ki role nung tejai nung dang warang nung shai lari briefing period nung daily administrative economy monitor tori na ko. Alright, then how do I get out? So we will just write that in the presence of Sri Lieutenant General V.K. Nair, PBSM, SM, Governor of Manipur, retired Governor of Manipur, in his presence, Mas Pamal Lebko. Now we use a very simple thumb rule. Command foreigner in a Kangdoris and Haimutamda. Sang Napana Minko, Nabu Maminko, I don't know my throat. Hana Manipur, the letter, watching me or tribal or Regasu. I do the other Kumakani because tribal must have Tahul Masim, not the Matron, Pop remaining. He was analga kanoga mauga tangkulga kana came Hebron the Matron and Sanari what he say okay so that was a very basic thumb rule which we had used altogether about 6,000 people were identified then okay high power committee se me Oza Raman Samrendra Yawe adagi DM college Oza statistics ke Oza ingo kawe masu Yawe adigi amani ke Yawe committee sin monitor ta hole ba aduga kai the biometric and tanate hangu si kakta hangu naming kai ko na pa naming kai we karai din na inang kai hinjang jai basic thumb rule question altogether 6,000 people were identified but the main point then was foreigners hare ga koi no khang mi se Bangladesh se lakho Bangladesh ma'am Nepali si de we no u ye ko adu da koi hai asumna kan dei lai ba Burma rom de lai ba Chin rom de lai ba Sagang Valley kanon division de lai ma'am se kamain to asisu dong to ga da bane hai ba akoi na Burma da Chin nei na kauri sa Manipur da Paiti na kauri group se ne ba ko luon sam ma nei habit sam ma nei chawrong mong ro ngai political boundary na khai be wa ne political boundary se khai re ko hanun san ta thu ka sin to ne ram ni na ya di ebse ya ling da bu ki pot da dum la ga lei ram ba le ha ba okay but adigi som na kan da kene head ba group se Kuki National Army as combined and cut no have the Moise Burma the Kuki state ama same na bagi Myanmar Kuki state ama Lincoln na bagi Lincoln ki bas hangsan hai ba ko tawdu matam da Naga Kuki ya khanak pa irang oibri na government of India na army na kene mating pang ba ne kene mako hangli hai bam ne me Mazen Chalaga India chief of military army staff General Rodriguez ko unai and amana interview the army took some embarrassment. Madu denied one of the colonial Pangako, Amadu Kang the Chala, and then army to win another poto Bengun Konga Malau to pay one epoch. Army was very embarrassed, they denied it. We don't know why now. Okay. Now, similar,
biometric reading tauren khale se ba kamai in thok de this Burma da salaga Burmese no Burma de la ko ne si biometric reading the mai ma po adwa phange foreigner identify how are you going to push them back Burma ni ya gadra ba Taming tengu pula phaba ma'am with foreigners ek pa laga dum thadu im insan yo dum la web ko but la ibo ma'am so biometric ding ta ga to do po se kaman to do no ina citizen register of citizen yaw den khalis kaman karai chatu no ba asam le bangladesh ma'am ka cha ka do no haisna only way out is to differentiate them no leibudi yani the body thadu yaru ba these are things which we have to start thinking now Tautar ka di phasana 1994 ki domaina hauraga yam phazan ni lotion ki photo record lai ri bani uji je aina MSU ki site ki witness soy document da mohila ne MSU president soy tawe Manipur ki chief secretary ke security Sethina chief secretary soy tawe HP Goswami advisor to the governor of Manipur sina witness on behalf of government of Manipur pakka full proof document See in the presence of General BK Nair, Governor of Manipur, Aduga Madu follow up to Badudi Karidu Pile. That is not up to the MSU, that's up to the government, that's up to the elected government that came thereafter. 94-95 the Sarkar Sem Mazari Sang Sarkar, I moved a follow up to Dragati command to the But in Thokpadi is going to be difficult. Let me be very, very clear on this. Bangladesh ki lakwa mayam le amadi le koi hatta degi yam prominent or Muslim mane is a Maitai Bangal yam prominent ma has 94 ki 93 Maitai Bangal hatna ki but kana bamdi le koi hatta de kari Bangladesh me am to le luin ching yam good human hi ko ma ida but the fact is that they are there, they were there. I don't know madu ama phaba ne aduna ta badam kumpa una taba thengnare di kamai in thok to ino yam akhoi biometrics laura ga su haba tare it's still ngasai ge choba dum issue ma dum oiri bine haba tare ja ko ado ai mathang se kan lak chige ja diren lak chige ja khoi ge ki political solution amasung peace ki hanjalak na bawari sana bagi matang smain sigi sta haba tare hujik kan irang thoi ba Jiribam Saida, Major Jiribam Saida, quick chip minister, so Tambi gives Iran Handle, and high beginning no way Captain Cotton Mutoki, DC, SP, and a quick malong, considered Kunzasing the Handel Halaganda, Laina Baku Security Tarakani, Jack me Pai, but Danaba, quick Gantana, Laina Bigisi, can was a Tamasik, can was Taza Assurance, Peter Matung Handelagamo. May I have no way capsula Pocola with the Kunzasing in the Gay Pongdora Posis, even a quick Assam rifle and some Danga Agalay, Assam rifle, like Kappa Abraga, high begi poses when at the Pongdo have done Simaki, Masimaki, Newski. Pau mayam na suloi ma kano tawise aduna sigi pothi mamuk santi handila koi film da lai haira ka dum back to ngasagi normal hai tare hane gi habit sida dum lakpai pot angkok lai china jiribam gi maru oina le adu atop tom pham singa su yeng ko matam da khoi gi moirang da navin khunda adegi thanma pokpi da mayam kaptharak pai phu mayam am leire haba tare sigi matang de ja kamai thambi ni usa Surbala sini se these are little irritants that can cause bigger upheavals ko ada masa aina huji adu answer to buda aina pusini por khar leire kaino da oja Chinglen na sunga sai hodok buda proactive intervention na yam phajaba kano concept am si nei ba proactive intervention ji kaino have the New Delhi na proactive intervention nam lor kan all kinds of issues that is being confronted by the people of the Northeast, particularly in the context of Manipur da proactive intervention ma tawdradi kaim da tawro habni ahong bam lai ro habni proactive intervention no koi sahi em helak pa se koi na face story ba issue ma em da kaim ta udre ko but apart from sigi kano se koi no khang ma ngatani hosi se kano surbalan no hai do jiri bam da mo ho somna ganda kind of peace lae adigi koi this is the problem jamna phare the incidence of violence has gone down haraga no ala ke kam da ba adi kui na sanum kam da ba ko the see is a little irritants that can cause havoc in the long run habni but what is interesting is akoina sahi amagi si observe tar ko matam da some isolatedly sibine incidents ma am yeng wi mota some kind of a template am build up to we ba sida ina some use over the ina some yengjirak padani in the was lan 1 year and almost
more than 1 year, 1.5 years to young pase kanu Indonesian strategic thinker and also expert like Rizwal Sukuma ko when in the Indonesian context di haibani mana budi ko mana template template is something called a horizontal conflict and a vertical conflict. Hoigi notice the labor primarily hanadagi yam thina yam sathina hadi safukana labor problems di hoigi vertical conflict hives never. Vertical conflict hai for instance in the case of Naga national movement haigra later ko hoigi restoration of Manipur's sovereignty haigra movement any lapase who are these people who are revolting against New Delhi or perhaps starting of a revolution or starting of some kind of armed struggle against the Union of India and Harapamatam Dalapase. This is known as the vertical conflict. New Delhi ga direct head to head on confront on the. But what is happening is because perhaps this is a form of intervention, but it is not necessarily proactive. It can be proactive behind the sin. One can be proactive behind the sin and completely it can be very masking the bagi ko pot kharzule ba proactive obise ada proactive kanom di lawe ba aina khamba the government of India na that proactive interventions can how to settle all this armed insurgency primarily based on Indian scholars in the subcontinental scholars in the subnationalism ka harise hadi New Delhi bu fight to bangamba Indian Union government bu fight to bangamba Naga nationhood kangde even MNF Mizo National Front and Mizoram this lai dekhoi Manipur so koi lal hoba mayam lai ise ko but they are basically based on directly confronting New Delhi neighbor but over a period of time there is a tendency to actually subdue all this movements ko in a very subtle and smart way and the smart way is called another level conflict the shift of the neighbor that's a stage vertical conflict se atopa level and the shift of the neighbor conflict with now there's the introduction of something called I think in the case of Manipur so something called horizontal conflict vertical natava horizontal conflict di kana oidino haibu madam da within the same Manipur the idea of Manipur na lazy the primarily conglomerate ma'am same na wakana moire meti pangan haigra meti haira valley the labor people say one promo moire ko Nagas and northern side and also elsewhere labor things in the Nagas lere cookie conglomerate ko cookie chin zo haigra cookie jo kata haigra lena ko conglomerate homze moi masen khana han baze in some sense is also a kind of a very subtle strategy to actually diminish the movement and to rattle the not only rattle but to absorb in a different sense ko conversing a vertical conflict say horizontal conflict generate the whole level horizontal conflict say now for instance 25 say haido 25 over more than 25 years ni Naga negotiation to risiko ada proactive intervention to rasu proactive intervention prime minister level ni Naga talk to rise political talk na Surbala kan haido political talk to ba haise 25 years of framework agreement again stuck up to lay ni flag and constitution na Naga ko huji lakadisi di kaino da I think New Delhi is really prepared in different sense ko prepared in a different sense ID sigi posing asegi vertical conflict se horizontal the on na now perhaps need the league think tanks in the khali se khoi han labor vertical conflict se solution because so now generate as many various level of horizontal conflicts amagamboga fruit macha se loktun halakanda ko complete some kind of a chaos create but that chaos definitely has a ordered rational layer. This ordered rational is to actually dismantle the edifice of vertical conflicts but see dismantle in some sense in simple terminology when a counter insurgency see counter insurgency direct confront with action speaks louder than word. And each human being, what is citizen of Manipur natra ko the informed citizen already we feel, we see, we hear natra I think it's high time to ponder upon these lines
Okay, sir. beyond looking beyond hoigi ngasai irritant side do. I know I'm calling irritants not to kahida belittle the kahida hoji thui incidents me am se ko, but I think there is a big game being pulled out of New Delhi. Okay, sir. Intervention je lady lay du boza gyam phasaba observation che kara mong da moina thauchin tharang tawrige be siam pachan thambi ja ai aroi begi round na za humang to za ten tak na ko minute amam gum ting janga thambi za singden lak che za khoi gi coming back to the assembly gi sida kaino gi akoi gi work out taw kiba opposition ke members sing aduga chief minister na hai ki basi akoi gi yamna mafam jaba platform da assembly gum da fix and documents me am yawra kan da oina koina kan paukum lei ga da mafam doin tawsi paukum lei da mafam da tawri sai ba wahai sima akoi gi kanu ma thawram ma haib dare har gar tirangai campaign hong tokpa gi da si thambi khum le adu gi dam paukum moina wari chana na ready da lai khole habna chingba si awai akum di si gi kanu ma leire leira kan lak chaning bu ja akoi gi miyamna hujik pam ba ji irang si karam kanda lotion bano yam thuna lotion bidina koina pami se duga opposition ki side gi maruina haire se irang gi lotion bagi interest changsilak pa horak matam da yada bagi moi tho eba pochim leide duga mu koi gi ruling party gi have tare sida irang se lotion bagi damak da koi gi yam kanna hotnari haibagi pochim su thammi have tare punna overall loina hujik leidi ba ngasi assembly solution kre kamain thambi ningi oza opposition gidi magidi parliament amasung assembly manung amasung mapanda thengna bai si adum akoina BJP na opposition uringi tu tor laki bako ko sai de mapanda di kya yaudi manung da tor magadum thorak pada message yam chana yowangam da ba madi adum urisi akogi sai da yam ti hanjar roi tong na report ama di adum oi bako anyway ado ngi sai ja kre akogi parliament amasung assembly si khwai awang bathaki matugi debate tong na bagi adu platform amadi masin oibani haidana adu aina han bagi asigi aroi bagi round sida aina thamjaning base hoji thoi ba sigi koi waroi sin si karawai da lakadoino haina koina masi kai de ge na thirei si masi kogi ayuki yakaro li saida saudo namu kai de le begen thirei je he ga koina he masi sei chakpade hoji thi da pangde dana adu phimo mata kogi endless oina sky da koi sina limit oibagi mong da sum leiri se masidi solution samna da solution lete badi arwai soina di laigani ko adu masi solution si dagi sumlap thoraba ngasai ko ni jo horizon te laro vertical laro madu to khwadi gi mangje doi de ai wakal di ruling mangne ba han ma pang kalam badi gi husik ko chundar ai se masi keno da anti incumbency helakani adu ko miam na thajaba manglakani adu ko lone na ngasai koi lok sabha gi election da kangre adu husik assembly sudum lakani na trako ana punamaksi waroi shinsi thuna koi lakna da khona bagi mapung oi ba daite dudi tum bachaba khangdana madugi tobam thokpa dudi akoi maroi na koi langak pada yauri ba kangpusina tobchi yam matau tai ba hadi sinatana topa lambe leite na trako aduga leiriba film sida sum sangdora agadi ngasagi ainu hajari duni mangje duri se miyam sumange lebak sumange ruling su mang doi ne aduna mamangda legi lengak sing duna kogi magi matamda kogi matam chana sana kogi magi samisa mayam si problem solution tok duna ngasagi opposition ta hi ne natra sina ai atopa lambe ledi kamram thok pani hai tare ko adaina aroi bone thamjaning bese hojik sigi film se sum lei bedi ada bani na koi koina khanpham thok bese manipur da leriba maruna koi manipur gi damakta idea of manipur da madu gi damakta chap chana lepiba kangbusina koi hojik ti koi battle of idea hai bese idea gi lan se maisa koi yawbama ai mathok daina ai thamjaning ba from the idea of India haibase masigisi Manipur kairagadi koi idea of India to kai do ne banatra ko aduna idea of Manipur haibam tamsa koina idea of India da hos the threat amala abani na koina masigi message si jo koi pihom thoeba aduna aina last line thamjani mesi think tank amasung do tank ani maksi divorce tong na banataba ani maki koi chungjan naraga akoi wakal khalga koi thabak to bachami aduna hairiba akoi gi sidagi koina tamauba paradi ke noida sidagi koina magi challenges me am sidagi tamago to para opportunity oina koina on tokpa yabase ke noida koina thengnagadori bese koi kana noisi koi khange natra ko aduna puramaksi thamjaraga aina haiseningi di hoji koi manipur gi magi marabak tunglam chatse masi akoina lepanatana
ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯛꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯂꯧꯕꯒ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯐꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤꯕ 32 ꯁꯨꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯟꯅꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯍꯧꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ प्रजा ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤꯕ ngamba haibo misu manga di hendraba opposition ne le congress party du namne yawhan gidre da hangna ba du moina tan hangbina ba laitre hangna ba sing du ko yawjero ko hangbe tabi drabnina ha na thokre I think that is the achievement of the last assembly session hai tare ko masi hai na ibu breach of privilege pa pha ge da khang dra du but that is another thing point is what have they delivered NRC chana di bagi assurance ma pirama pra chana di de harame na he NRC chana ni harame adi mamang na kuki nako terrorist sare hojikna kuki anti ST wala san haremo kuki jing nako terrorist oin udre mai te ni ST oi be ya da wa kangu adu gi pot lom na chai thai greba now this is a very tactic kind of a thing nako terrorist haram madu amuk tadre nako terrorist tu suiti mi ma terrorist ka jam tar narco terrorist swai di kan tar ko pola men khale okay now handaki chief minister ki statement do mi tang ahum na sat khiber rally do kuki is now all tribal student union highway wania tangmenglong da okhul da Chandiel da kasu irang thoki de okay but government of Manipur was caught flat-footed whether they allowed them to take out their rally kaisu kai din sai tg satri mem da ILP movement dang da water cannon thom dakna ta yam phasang thau ure ba ko hoy ai water cannon ani khillagal thom da kayam kuin chatuino pa sahim nani om to use party bu okay those are simple methods nan kanudi kampok pi de ji de lak ba nupi kunthra du water cannon na thom da na fire brigade ke water cannon na hosing to do anum siang do phone no men ka patra ka ta de heba so these are tactics which have to be used aduga point start has to be made somewhere okay I kanoma haiduk sa 2000 in the year 2000 nagaga maitai sing wari sanara me track 2 ni official natte okay adu the yauri si observer na yaw the general nair former governor of Manipur Samanlal former DG of Nagaland digi Jain Madhav former Netflix chairman digi Reverend Patkoi college principal do digi Naga Saite yaw is wati aya digi Niketu Iralu adegi moise reverend figure hatane ko Nagaland da adegi Manipur de yaw jina sangham yaw pi the ko yaw maitai de yaw sina Panjubam Tadib yaw adegi matung da Diren mang arum yaw ahum subda matum du thodang yi editor ba ojing honorable chief minister Sri N Biren Singh yaw mari subda yaw je koi Shillong ka Kaziranga da une akoi agreement ka kaim ta de maitai na nagana ne maitai na nuai se kari gi no en hange koina noi jaga sem re khotre hare aduga maitai te sum he tai ne je kari gi no ai commission ne da hang mada naga area da seman rijing naga contractor haktani ne se maitai ta no ya brain hare so likewise we did not agree on anything I do not agree with the views of some of friends of mine Maitais that there are no Nagas in Manipur. Okay, Nagas in Manipur, but Tangkul Nagani, Kobi Nagani, Mau Nagani, or the Asidi Nagani and Kangi, Aduga Nuena, Analga, Angamiga, Liminaga, Naga Masena, Haita, the Madras, and Sada, Liminaga, Indian Masena, Haina was, and that's not my problem, that's your problem. Loisala, we did not agree on anything. We agreed to have a football match. Football match, but that broke the ice. Naga Singh may take the level distress, ma'am. The Maitino Naga the level distress, ma'am, though. And Mangi. Okay.
like what thing I know Sri Biren Panjari Sima Yaweba. He knows how the mechanism worked. Adugu Mama initiate to Haningi. Okay. I know Yam Kanga happy one day, but I was there, that's why I'm saying it. I look at India, Adi Sanjay Hazarika in a New York Times correspondent or a Mudun Sin Manimana, facility to give it. Yamngai Oza Diren Oza Tentang Tambu, Kamain Tambini, Huziki, Miam Yam Chong, Sato Kiba, Handaki, trying to subert. Can manipulate the assembly to sending a silo in case sitting up and labor see, or keep a pivum sedida, Miam Chong, Asatam Kiba, assembly, Gikanosi, Karamino Zagi, Kari meeting Tambini. In assembly per se, the Kano comments Peters Zukoina, Tamsaningba, when a terrible discussion with Tamsaningwadi, Manipur Kai Bedaba. India will not gain anything out of fracturing Manipur. The idea of Manipur is fractured over. In fact, India will bring in, particularly New Delhi will bring in much more bigger problems than New Delhi has ever imagined. New Delhi na more imagine to the different levels of conflict ama yam sauna open up to khali aduna. I think my my last take is Lengak Singh se Imphal ki Lenga oigera, New Delhi ki Lenga oigera. Moi I think they already have the answer. Adana moi what is most appropriate to khalakanda as a form of intervention or a Chinglen haido proactive intervention but visible intervention nama torakanda solution ma purpose but initiation di moi na dum logo dam nin lei kind the people to people gi initiative makhana mani but now is not the stage, not the right stage for having a people to people initiative se aduna lengak ta khoina nga ba se dum important oibren khali good governance good governance good governance everyone how one this some start as do it Oza Diren Tamia, so outbreak a Makang Dana, a quick ad so Delhi to expect out the Haitare, Mayam Sigi, limit and Batara get the Hypatare. Yamnuaza, Nasigi quick dialogue program, Super Saruga Biduna Pompan by the Mokta, Committee was Ahomopo, was Yambem Laba, or the Chinglen Maisnam Amati, was a then a Hombokason and notice we do give my Kadigi, Hanantaka from Doctor. Ngasi kita makade koi gi dialogue ki program si matang asilo jere hayeng su pungpham sima kada sungsoi soidana manipur thoi ba tongan bai su singi matang da khana nei na gi tanja do koi gi dialogue ki forum na pudun laktige miram sungsoi soidana meeting tabiu punang pomu ga hana khurumjari Paramedical courses sing tambagi khudong chaba bizari Manipur International University ki makhada MA Science, MLT, BA Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology ki course singi admission hauzare. Bizari ba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su bizari ani subada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba sing su bizari. Ahum subada tambal loyaba matungda 100% job placement legani. Mari subada college asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire taruk subada experience leiraba qualified oraba faculty khaktana takani aroibada hostel amadi library gi khudong chaba su pizari Langston Viraksi JR Institute of Medical